Kei te mau tonu te reo me ngā tikanga I ngā Māori kei poi hākena e noho ana. I haere atu ara paera tāwhai ki te rā whakamutunga o ngā tauira o te ātārangi I tēnei tau, ki te kapo ake I o rātou whakaaro e pāna ki ngā mahi ako I te reo. Ko ta hinoa te whakaaro o konei. Ara ko te reo me o nā sikana. Ki tō mātou nei kura tori te kau Māori mai, e tino hia kai ana. Koinei te kura reo maioha ki poi hākena, he kura whakaako I te reo I raro I ngā parirau o te ātārani. E whitu nā kura o te ātārani kei te whai tuanui o poi hākena, a kua whakakotahi mai mo te akorana whakamutuna o te tau. Tino pai, ka mau ki te wehi. He tino pai ki a hau, ki te hara mai, ki te ako, I tō tātou reo rangatira. He pai. He take nui anō tā rātou I karapinepine mai ki tēnei whare. Ko te whakatau I te tumu whakarae hau o te uni ana e hoatu ana I ngā pūtea tautoko ki te whakahaere I ngā akorana. Whilst I'm leading this union, this Māori class will still exist, as long as it wants to exist. Kātahi te rongopai ko tērā. Koinei ana he tō rātou honona ki te kāina, pēnei ki tēnei uri no Ngāti Awa, kātahi anō ka hoki mai I rānana, kei te hia ki te uru anō ki ngā mahi a te Māori. It's just a really good way to learn, and I just wanted to get back into the Māori community, and this was the best way to do it. And yeah, it's awesome whānau, and it's a good way to spend a couple of nights a week. Koinei te wero ana Māori kei tawhiti ki a tātou katoa. Rāpaera tāwhai mai poi hākena mō te karere.